พัดพตายเปียวมาสเปนินปะทินสุโลปีนาจังหันลังตุนีเรลีเฮตุนีซิดินโปรเทสเฮ emergency อากิบุงฮิยองเล่น้ำไงลุนยาลามีฮิจัดกิสุตัวลอหินตาพัดจาให้ตะบงโปรแกรมเตอิมันเทจารินน้องหัวจงสิจาร์เฮติกมูจินปะทินกระทำไว้น้องหัวจงสิจงอากิปาทูกะหิมพูนินอดีสนาจิไลชชันปูอิตัมนาเปรุวาหินบุยปีเกสอเตหินจุเลกอกเบทไรป์ซิสเตอร์ไรป์อาปูนาสตูเดนบอดี้หัวหินอีกิโตสดนาวมูเทียมจินน้องหัวจงสิจงอากุกินปีมันดิปูทะเลนินกิปาทูกะหิมพูนินตัวนี้เห็นอีเมลมาเตียวที่ตาโลเวดหัวอีเวนดีว่าsecurity force หอนหลังในสิ่งใดนั้นอันนี้หงกิเวตุเป็นกินปีมันดิปูจุนอากิทัวจงตะปูนอากิข้างจงตะปูนฮิจาสุตุเนี่ยฮิจิทิเบียเบียว่าอาเจจอมเปียฮิเลตุเนี่ยvillage volunteer ที่ตาลว่าลับกายยสิฮิมัดอาหุดิ่งดินมุนาอมพานาจิอากานากังอาหุกิวงหิทีมโซเกวินพุนน้อยเฮลาตุเนี่ยลายมุนาขบคอมเจวินกิปาทูกะหินโพเงินตุนี้กูคิดจ่าเตเจนนายกเสอดีนจรชันปูระหินลับกาหินจุเลกาปูปีลังหินตะเบเตียงโนประหินจานเดระหินอครูระหินจุเลไซคุลเลยมาคงเรียหินจุอามุนะฮิตาบองตรงนะกิพินนะฮิบอลโซเกวินจุอีจีฮอติตาโลวินจงเอเรียตุอินจงเอฮอลังะตูลบุงฟรอนไลน์นะยองบอลวินอีปังโซเกเวจีฮีจิลุงตัวนาวจุติจุกพลดอกโนบหินตุเนี่ยเฮกิกเซนงทุปีเป็นตาจุจิทุ่งไงเฮอีจีปีเดวินกะเตียมโนบินอีกิทุ่งไงว่าเฮเลยอากิตุสาหิเดียวเห็นตุเนี่ยขัดเห็นทุลำกายขัดไอ้ละว่าเลยorganization ขัดอาลำกายขัดเห็นทุเสียหิเลยจิตุอีจุยโซเกว่าเฮเลยจิตุกิลุงตัวน่ะเฮดิงไอ้เห็นขัดเห็นทุเสียเลยขัดเห็นนั่นเดียลขัดเห็นทุเสียเลยขัดเห็นลุยสัตฮิติหัวจูตุกาลไลตาเฮบอลเราเดวินกะเห็นเตียมโนบินตุเนี่ยอากานากังไอ้เราเลยกิยิงมันลุเฮลาให้ตะบัง sit in protest balding te kuki in pi manipur na hin gur phun noi lo hela agam kai ya I bol thai jewin avel velin kuki pi te jong si chunga ki pa thu ku phongin jiri noni tabeng long area hin a bol thai tapowin aji chu jan la firing of zin chule aboy jewin al hom na ka wa aboy kit u to hi le ama ho hin tu ni he a bol thai tapowin ama jong nu mo asa thu hin phong wen amuna hasat gan theina I tu wen tua he mel ma te hin tha chi ding program hi phata ki gon hin ho hi ki gong lo te hi ama sapena abol chu pi ham te hi le kuki in pi hi alu chang wo chi de ti hi bol jong a bol win kuki in pi manipur chu ki chaya hi le gal ki pat dala a khat a hi ti chu hi ahin la pathian in ei piwin all in hum ki sukhom ki win mi he ma dinga apoi mo pen gam kai khat state khana dinga apoi mo pen chuk state capital hi state capital chunlu thei ro hela indal do hi chi khela ha sat na talo hi dijong le tuni e ma e ho ke in idingu win e ho ki to so do win pathian pan pi na zalin tuni chan hin koima ne ngola thi povin koima tibes a ha sa yum puvin state capital nei lo hi jong lew han tu ni pathinin idin piwin tu ni chang ya he ki wai hom theile hi tabong program ho sim the ayu he pathin zal lew a hin koi ma cha zal hi poi ti tu na mi pi te ilung lew lo diu hi chi hi isu mi lo diu win ka hin tem no min chukit le kuki in pi manipulin yam ta to gon bolding sa ding ang ki saya hi le ikilung to so ke diu yum namun chewa keima duty hi keima mo pu na hi ta ki la so ke wa tua sanga hoi zo lo phazo ha jo ai par khom divin ka hin tem no mo vin tunia phil bol ina to he
isu min lo diu gal nei te hi win igalu hi to na gal hi pun gal ne wa hi pun Manipur Sarkar to India Sarkar ki thua ku ki te hi ido wa hi pathede holanga panja tu ni chan ya hi chan ge hi pha thei da la hi khuti lo hi nang hi le tu ne ki chai de di hi tai kin kana sei jin thil hang ka ba hin me lei te cheng han lang e ho hi phai chama cheng ki hi le so na en ngolai chi sa di hi ta hilla pathian ho te hi ha ai lo i pi ti ham ane le chau yong so lut pi win do yong i do win tu ni chan ge hin iki lang din iki din te pi the jing na lai win chi hi ka gel do ji phan le pathian ti lo koi madang ka he ka gel do ji poi tunin ka gin chat lo be a mi hi zat amuna kiging man hi long leo han hi ta bonga hung do wa um namun che wa hung do wa hi chalaya nam ngai lu na zala gunoi dai noya i to hi kukin pi Manipur atha ki be in kukin pi Manipur lam kai ho thanum na na sata na pe win ye chun na ho zo se jal hen katha anomin katha aha chen katha sit na kalung ha dai na ho zo si na ho kamwa pe hin atha ben katha ki due ti chup tu na na ho ko ma ka sei do no me hin tu ni in pi hi muntin gamtin a ki the thang win ye chun na ho dei bong ta in alom chai lai mun hen ka hung din do thei pu win memorandum he submit apoi moi e ha sat now gen thei na ho he submit ding apoi mo ji chun memorandum ka hin boi pi jen them chakhat ka hung wai ge memorandum hi tu ne a he dc thu a he Indian Prime Minister ki pe ding a hin khat he hi le mail he sipai officer zo se hi home leave akilawa home posting akilawa to a he ise Manipur sunga he bo na bo hitan army lang ka he poi CRPF lang ka he poi BSF lang ka he poi abon wa he to a he laya he Manipur a he home posting akilawa umu hi ta ja chu home minister pa ko ma lekha khat ki picket tin sule kuki area ki timong monga sipai officer ho he email mateo lo na ding sa lo na di ven DG Assam Rifle ayong lekha khat ki picket ding hin tu ne hi lekha thu hi in pin arrange ki bola hin hiche program ichai chayule DC through in Prime Minister pa lekha ki pin tin chukit le office ka hun phal le Home Minister to DG jong ki thot ding a hi tu ne a he memorandum hi na he nom du ka ta sai hin sim do katin program ki chai phal le adi a ke so KWO char lam kai au phabe hosi to chiwitin DCA hi chi pe diu ama in Prime Minister pa ana thot di tan tin hin siming e to Sri Narendra Modi, Prime Minister of India, New Delhi, subject earnest appeal for safety and security of the Kuki-Zo people. Honorable Sir, Kuki NP Manipur, the apex body of the Kuki tribes in the Manipur region, is writing to you amidst escalating tension among the general public and growing apprehension about adverse circumstances facing the Kuki-Zo people in the ongoing ethnic persecution. The recent arrest of 5 Kuki-Zo individuals, including a juvenile, has sparked widespread outrage among our community. While the Métis are openly brandishing sophisticated arms and ammunition without the least consequence, the arrest of 5 Kuki-Zo individuals is a betrayal of our sincerity and commitment towards law enforcement effort by the government of India. There is an unequal discriminatory regime in the hills where Armed Force Special Power Act is under force and plan where it is most needed but lifted. Silai su arambai tengkor hole UNLF ho hapong ta imfar sunga automatic rifle ki chaiwa aluk numa haiwa aluk numa wa khuchho man nge tilo hela aphat khale hoire NIA ke heti wa humu wa ima jingke pa wi
chu phan le mi mat na ding a chu hita chu in su kha chu ki kap ngai mo mo ham ti chu ku ki pi Manipur chu ki lu ha ma yin he amat diu khuzat mấy thơ police station dấu xe mấy thơ sáng ngawal ala do wa achang lak ngawal hi cho loi ku hol nge tilel wa hung wa e ho thing hang ma phat khat le khat tai hung ma jing ke wa mi ma na dinga chu hi tilom la ma chu mi ing sum khat chu ki ka bam tu nin hau sa te so anom lo chu pathin thil go hin tin hau sa te chu azia cha te in sum ni nom hanang le abon wa thi ding ya chu athi ta bang he tai hi ta ki ka ma mi ki man ki ti chu thil ngai lo wa loi le se naum khalo ngan he hi chi pa chu ki vai hob na di lo alang khat langa am force special power ki koya ko chilanga arambai tengor ho UNLF MPS valley base insurgent zo si hang phung ta a hlai wa le wa hi chilai muna am force special power ki koi lo wa e ho thing hang ma ki koya ma wa ki la do pa chu chi wa chu ki sei. To that regard, the Kuki NP Manipur would like to place the following for your kind perusal and needful intervention. With regard to law and order situation, law enforcement agencies must duly consult with the Kuki NP Manipur for coordination and cooperation in law enforcement effort of various government agencies. Law enforcement Kuki Zo area di Zo se Kuki NP Manipur ahead pilawale tu ni tabanga ki phinai bordu nasata ki thapat ki dio heti pa chu. In incidents of arrest of any Kuki Zo individual by law enforcement agencies on statutory ground, the arrest individual must be handed over to the district police or either Kapopi or Chorochanpur and must never be taken to the village district under any circumstance. Iyam ta mat lo thelo amat khaw ma hele akiman holoi chu in far bel he ere apu lo diu ai lo wale gamdang a lo diu kampu pi hi lo wale Chorochanpur a lo diu ti chu ani na hi Kuki NP Manipur strongly disapprove of the appointment of Meitei Army and police officers as operational commanders due to documented case of biased conduct detrimental to the rights of the Kuki Zo people. Similarly, the home posting of almost all Meitei officers in armed force who are relentless to terrorize the Kuki Zo people is greatly disquieting to our community. Police officer yan lang, army officer yan lang, security officer those koi hiyong le thing hang kama commander a hung ki sol ho zo si chu Kuki NP Manipur ki pom lo ding phalong ki phal lo di hi ti chu hi tu a hi azu a ka sei banga chu officer atam zo home posting mo hi tan cho lo hi an man cha di hi tu jing ka a ka thu he ki chu hi a le jiri boma boina siv hi nectar hi nectar hi adan hai adan hi lo tam ke lo army langa a pension sawa super senior SP na senior SP a hi Manipur government appointable hi more zonga mazia boy chandel zonga mazia na boy to a hi jiri boma asolu ki wa jiri boma to a hi boy na sevi amalam kai na hi ki hin jingle ama chung cha hin na sata press list ki bol ki din pinpoint ki bol ki di hi tiong so na he within the 5 arrest individual must be unconditionally released as the arrest is arbitrary and highly partial against the Kuki Zo people and may trigger protest movement that may be disruptive to effective enforcement of law and order in the regions. To zan hi lekhat vinya ki man mi nga ho hi condition behela al ha do lo wa hi le tunia sanga na sazo ai ki phin na ki bol ri hi ti chu Kuki NP Manipurin Prime Minister pa ko ma ki sei he go zu han lang dai kayong le ha panin pangu hitin ilung tu mi mu na diu he ho khu na ma hin pathen lung thai na lu khat diu yong hung ko din tin I thu ha sa igen thei naw he pathen ko ma hun thei de den ha ta in pangu tin the violence in Manipur which has persisted for more than a year has had adverse and devastating effect on the Kuki Zo people.
It has brought education to a standstill, with many Kuki-Zo students becoming victims of the educational policies of the Métis authorities, including non-declaration of examination results and withholding of educational certificates. Furthermore, the economic blockage of the hill, especially in Kuki-Zo areas by the Métis, the limited availabilities of only one 9-seater helicopter service from Sorsanpur to Aizor, subject to seasonal restriction and frequent landslide, the lack of development funds and the obstruction of local effort to build roads and bridges are critically alarming issues faced by the Kuki-Zo population due to Métis aggression. The exploitation of state machinery against the Kuki-Zo people grossly contravene constitutional values and principles. The repeat targeting, arson attacks, unwarranted arrests have highlighted the systemic failure to protect Kuki lives and properties. Establishing a distinct administration would ensure the protection of our rights, foster a sense of security, and pave the way for harmonious coexistence by addressing the unique needs and aspirations of Kuki people. As the Kuki-Zo people continue to bear the brunt of target ethnic oppression orchestrated by the Manipur state government, Kuki MP Manipur writes this letter with fervent hope in your capable administration to expedite the ongoing political dialogue with the Kuki-Zo Sioux group for lasting peace and stability in the region, and to safeguard the rights and privileges of the Kuki-Zo people as equal citizens of the country. We urge you to recognize the necessity of this solution and take decisive action to establish a spread administrative setup, thereby ushering in a new era of peace, prosperity, and harmony in Manipur regions. Ichiru tu na he sincerely UCH Sajang Kongsai President Kuki MP Manipur aman soe ke achi pelu de achai na nga ki sei cho hi le azowa isel state capital inei talo zewin adesani school chapang lekha simlang aboyin dammo beisit na hasa dayo siya yung aboitan kichut man na lampi yung inay tapuvin ikisib kom vin sumnay lo sasan ikisibin tuhin ana anayin kapu pile sorochan purhit kimat ham ikisovin guwazu le aboyin government si mahipon kuki government asi mahi chun government ta idin do khenai lo yu chun ahoy pun yung le ham ibol do wahi hitta bonga hi hasak gan theina kaneu hin helicopter khat ni piwin hi chong chu mi ko se to theina chiong chu go ju le leng kit talo jing ni khwa ga la theiding tium lo ticket ka le ha kha zo le na ki chang dammo ve si hasat po da theirong hi kit lo hi je chun ki ho hi atuma ki vai hom na kanei lo wa hi le chamna pontin development pontin ngam sung hi boy jing ding hi ti chu tu ne ki phin naw na ho zo si tho hat na le na ho zo si gen thei da la hi pathe ni gen thei na wai happy tin Narendra Modi lungthima thu sei tin tu nai le happy hen na sate ni ho ngai cha he pathe ape thei da din alung thimin hei han ti chu tu nai ka sei do nom hin tin ka ki pa na khat chu tu ne apadin ki oi mo ki sei se ti ho pai hlaw hi ti ki thu ngai pa hi chi piu te ti chu a chai na ka sei no mi Mizoram YMA te aha de ti min aizola pe da khu YMA headquarter thu khat apu na hi le chorachan pulanga mi YMA jo si no azui chu phun lo hi la azui chu tu phata I pyong ge wa chi thu pu ne ham ti koi ma cham lo pi chu azui so ke hi tu ne azong adesana kuki in pi in ichi boldi te ale phun lo hi la hai yin di anina ke soin chi boldi tilil hai diu Kuki Women Organization hon Kuki Women Union hon lam kaya inei hon ase hi phun lo helin zui che le hen chiwa chu kinung to na hu po de ti cho chai na ka sei no tin pathenin ikiphin naw I ha sa naw ai het pi taw ko ki pa e Hello. Kipa Umin Kuki NP General Secretary Pu Hau Pu Gangte Ahin Abanin Keso Churchanpur